ari John, umukinnyi w'icyatwa mu Buhinde ukina Telugu cinema wamenyekanye cyane ku rwego mpuzamahanga kubera filime yitwa Pushipa yakinnye yitwa Pushipa. Tugiye kuganira ku mateka uyu mugabo kimumva ni Cedric nk'ibisanzwe. N'ubutarakana subscribe bikore kugira ngo tubane mu bintu byacu uko bukeye uko bwije. Muhawe ikaze kuri Magic TV, igisiga kigurukanye ubuzima bw'ibyamamare hirya no hino ku isi. Uyu musore yavutse ku itariki 8 Mata mu 1942, avukira i Chennai mu Buhinde. Akomoka mu muryango ukomeye mu myidagaduro, se n'umuproducer witwa Aruravdi. Naho sekuru yari umunyarwenya uzwi cyane witwa Aru Ramargaja. Uyu musore kandi ni mubyara w'umukinnyi witwa Ramcharan wakinnye Triple R. N'umugabo ufite umugore witwa Sena Lady, bashakanye mu mwaka wa 2011. Bafite abana babiri, umuhungu ndetse n'umukobwa. Azwiho kuba umubyinnyi udasanzwe, umwe mu bambere mu Buhinde no guhindura isura muri buri filime agiye gukina. Yatangiye gukina ari umwana muri filime yitwa Vichita yakinwe 85, ariko atangira gukina imyanya y'imena 2003 muri filime yitwa Gangotori. Yamenyekanye cyane muri filime nka Ajya 2004, Bunny 2005 na Race Gram 2014. Pushipa yakinwe 2021. Iyi filime no yamuhaye igihembo gikomeye mu Buhinde cyitwa National Film Award. Reka mbashimire mwese twabanye muri kino kiganiro. Jye mwumva ya Cedric nk'ibisanzwe, kandi subscribe be mu banyamahirwe bazajya babona ibiganiro by'abastari uko bigenda uko bwije. Tuzahora ubutaha.